Fuj, što to smrdi? To je gnojivo, Johnny. Kupio sam ga za svoj hibiskus. Prijavio sam ga za gradske dane cvijeća. Za prvo mjesto dobiješ trakicu. Ti si stvarno platio za tu smrdljivu ružnu gnjilu? Ne, mislim, da, pomaže baš, a suci stižu za 5 sati. Možda bi trebao vikati na biljku. One trebaju ugljikodioksida, a kad vičeš toga ima puno. Znam ja. Nemoj samo tu stajati i venuti. Uspravi se, rasti i budi lijep. Hvala, Johnny. Hvala, Johnny. Spasi tvoj cvijet i valjda ti donesem prvu nagradu i sve što dobijem je hvala. A ne novaca kako pravi očevi to čine. Ali nemoj se potrošiti na slatkiše. Slatko! Trebate pomoć, kušajte čokoladicu od meda, zdravo je! Fuj, to nije slatkiš. Kako slatko može biti zdravo za nekog? Pa, imaš pravo, moram se pogriješiti za Berijevu čokoladu sa šećerom i orahom. Ma čokolade, oraha i kreme! A kakva je to krema? Koga briga? Jedi! Pčele! Uzele su nam slatkiše! Ne, uzele su sve slatkiše, ostale su samo ove od meda. Pozdrav, Pork Belly. Što se događa? To sam ja, čuvar pčela. I vrijeme da se vaše nezdrave navike promijene. Ja sam došao ovdje da vam pomognem. Vi ćete biti puno zdraviji i vrijedni kao pčele. Rekao sam pčele. Što ste čuli, pčele? Idemo, pčelice. Pork Belly je cijeli zasut pčelama. Čuvar pčela i njegov roj kradljivaca slatkoga su ukrali sve slatkiše u gradu. Tko je taj pametni zlikovac koji želi da se zdravije hranimo? Više o tome nakon reklama. To su moje medoslaslice, prirodan organski slatkiš. Bljak! Trebam slatkiše koji su i umjetni i loši za mene, nikakva priroda! I dobit ćeš to. Ubacio se u GPRS sustav svih kamiona koji voze slatko i koji voze van grada. Sad su valjda pred našim vratima. Ko? Eto ti sad, čuvar pčela! Ne možeš zaustaviti Johnnyja i Dukija i strast prema slatkom! A vidite njega? Ipak može. Ovo je samo početak. Morate paziti što jedete. Jer je to biti ili ne biti. Dobro, kužimo sve, to je staro, bla bla. Ti ćeš meni. Ajmo, pčele! Dok čuvar pčela drži sav slatkiš grada kao taoca, super tajna vladina agencija koja je pozvana u pomoć ima ovo za reći o ovom problemu. Dečki, Najvažnija stvar za grad je da svi budu mirni dok se mi pozabavimo s ovom opasnom situacijom. Pazi, ovo je jako vruće. Što to radite? Ostajemo mirni. A? Znaš da bi trebali zahvaliti čuvaru pčela, jer će sada klinci trpati zdravije stvari u svoja tijela. Pčele se upravo vraćaju. Moramo zaustaviti čuvara pčela! A prosti, nećemo nauditi nedužnim pčelama, oni su čudo prirode. Pčele oprašuju svo cvijeće. Ali ne toliko kao tatina vika. samo se izležavaš na suncu cijeli dan dok ja pokušavam pobijediti na sajmu cvijeća. Uostalom, možemo živjeti bez slatkog. Molim, nemoguće! Oslabio sam jako. Trebam slatko za snagu. Predstavljam sladoled od čokolade. I ove šećerom polivene žitarice. I pite! I tako diljem grada klinci zadovoljavaju svoju glad za slatkim sa zamjenskim stvarima poput pite. Djeco, pork belija.
Mislite da ste tako pametni kad jedete pite i ostale šećerne slatkiše, ali uskoro ćete jesti puno zdravije jer sam pustio svoj najveći roj pčela do sad. Grad Port Belly će uskoro biti skroz bez šećera. Ojoj, nisam rekao pčela. I sada malo još reklama. Ja sam doktor Bibel, u ovo teško doba dok pčele kradu naše slatkiše. Kušajte moje fine omedo slatkiše. Prirodne, slatke i zdrave za vas. Probajte, molim, nitko nikad ne kuša moje slatkiše. Tu bljuvotinu neću ni probat. I nitko neće uzet moje drage pite! Moramo zaustaviti to jato pčela i srediti čuvara pčela. Lavas! Ove mehaničke mlatilice pčela imaju preko 1000 mlata na sekundu. S ovim ćemo skroz uništiti pčele. Slatko! Au! Antipčele plan je koma. Hej, 90% znanosti je osuđeno na propast. Imamo mi bolju ideju. Stiže ogroman roj pčela. Bježmo! Tako je, Pork Belly. Bojite se. Jako se bojite. Ovaj put sam jako opak. Kraljica pčela. Mogu ja biti kralj? Idite pčelama. Čuvar pčela je umjetni matrijarh, tako da ako uletite u broj pčela obučeni kao kraljica pčela, A kad vas pčele prihvate, možete postati njihov vođa. onda možeš raditi s njima što god poželiš. Možeš ih natjerati u fazu 2 da porazimo čuvara pčela. Ali ne mogu letjeti. A? O! Mogu letjeti! U redu, ali što će biti ako pčele ne prate moje naredbe? Izbošćete cijelog i posvuda. I nećeš moći leći u krevet nekoliko godina. Ne smijem propustiti ovu priliku. Vrijeme je za Johnny pčelu! Rekao sam, nikome ne može zaustaviti. Toliko još imao za doživjeti! A koja je druga faza vašeg plana? Sudac stiže za 1 minutu i sada ti napokon izgledaš dobro. Ovo je loše. Što je to gore na nebu? Ne mogu ga one pratiti. Ja sam njihov pravi vođa. Vrijeme je da ovaj medomobil postane kamionet za oprašivanje. Što ste to učinili mom medomobilu? Postaje pravi pravcati cvijet za tvoje pčele. Ovo je kraljica pčela Johnny. Meta je na nišanu. Idemo! O ne, ja sam vaš vođa. Budi dobar prema meni. Sad ćemo oprašivati. Ovo nije dobro. O, moramo ljeti. Moj medomobil je uništen i sve pčele su me napustile. A sad ćeš ići u zatvor, čuvaru pčela. Ili da kažem, Dr. Beeble! Bibu! To je bio jedini način da natjera ljude da jedu njegove slatkiše. Ali one su fine i prirodno slatke i uspio bi u svom naumu da nije bilo ovog crvenokosog u odijelu pčele i tih cura i dlakavog klinca. Mičite ruke s ne! Pusti me! Pusti, ja sam Dr. Beeble! Pusti me! Samo ovaj urnebes zbog tih glupih prirodnih nečokoladnih slatkiša koji bi trebale biti zdrave. Nije loše. Fino
fino. Fino, fino, fino. Ko bi rekao? Stvarno su dobre. A, fino. A, Au! Tebi je to borba s jastucima? Ovo je borba s jastucima. Johnny! Hitno stanje spavanja! Johnny, znamo da ne spavaš. Ne možeš od klinca očekivati da spava. Ima previše čuda na ovom svijetu, a Duki neće prestati ovu borbu. Psi se ne šoraju jastucima, Johnny, a sad u krevet ima školu ujutro i ne želim da mi sin bude umoran. Ja sam pročitala 300 udžbenika za roditelje. Jeste li znali da dobro naspavana djeca budu pametnija od drugih i puno brže rastu dok spavaju? Točno. A sad, laku noć. Dobro jutro, sine. Ajde u školu. Johnny, evo ti jedinica. Spavaš u školi. Ne spavati, dobiti jedan. Pomoć! Želiš da ti napravimo laser spavanja? Nazovite ga kako želite, ali trebam nešto što će me brzo uspavati, pa ću narasti i Duki me neće moći šorati jastucima. Da što da kažem, ja sam i boksač. U redu, pomoći ćemo. Molim? Vi ćete mi samo tako pomoći? Nećete reći ne i izbaciti me, pa da moram provaliti i to učiniti sam? Naravno, volimo te. A? Moram da sanjam. I budeš, kad napokon isprobamo svoju Supreme mašinu za san. Ubrzava tjelesne funkcije spavanja i uspavate 1 milijun puta brže nego kad brojiš ovce. Budi pažljiv, ima fotonski laser koji ima užasno osjetljiv obarač. Da, mogu ja to. Cool. Johnny, što smo rekli o spavanju u školi? Nisam li ja rekao da... Znam, malo sam se zanio, ali tate je baš počinjeo vikati i sad ga baš moram slušati. Probudili su se. Riba ne može biti gradonačelnik. Moram nazvati baru na mjesecu. O ne, pa oni mjesečare. Pa vi ste ljubičaste. Mala greška. Moramo zaustaviti mamu i tatu. Zato što za roditelje nije pametno mjesečariti prema cesti. Ovo će ih probuditi. John, nikad ne smiješ probuditi mjesečar. Moglo je biti opasno. Probuditi mjesečare je mit. Sigurnije ih je probuditi, tako da se ne ozljede hodajući po cesti. Dobro smo. U redu, probudimo ih onda. Ne radi. Opa, vas troje ste baš ekipa snova. S ovim strojem imaš 8 sati pravog sna. Mogu li onda prospavati i kad ih rasturi moj vodeni top 9000? To! Još uvijek spavaju. Okej, vrijeme je da iznesemo tešku artiljeriju. Više niste ljubičaste, ali narasle su vam glave. Alergijska reakcija. Mary i ja ćemo popraviti mašinu sna i probuditi ih. A ja i Duki ćemo paziti da ih ne udari auto. Barem ih nije udario auto. Krenuo je oko kvarta, idemo! Što sad? Nećemo izbaviti smeće na sred ceste, Johnny. Što da sad radimo? Duki, lezi dolje, mali! Aha, moj pas! O, kako sam ga volio, moj pas! Joj, maleni, mogu li ti pomoći bilo kako? A, uvijek sam želio voziti smetlarska kola.
Ovu polugu povučeš ako želiš izbaciti svo smeće. Hvala, sad mi je odmah bolje. I gle, moj pas je sad u redu. Bo! Duga priča. Ali snizile smo snagu lasera za 80%. Koji će probuditi mamu i tatu sa perfektnim hicem. Cool, uvijek sam želio imati stariju braću. Još si budan, čudno. Ne, Duki je ovca, to je čudno. Hej, pa sad sam i ovčar. Znam da je opasno mjesečariti po cesti, ali što je ako spavaš na skuteru? Ne mogu pomicati noge! Ma vidite to, uspavale smo ti noge. Hoćete reći da se ne mogu micati? Ne brini, jedan šok će pokrenuti krvotok. Kao tako. Pa budite se! Neko će nas stradati! I mislim da ću to biti ja! U redu, sad sam u gaćama i nitko me ne vidi. Čini se da je sad prekid igre jer je upravo maleni dječak bez hlača ušao u teren. A ova utakmica se prenosi uživo diljem grada. Oni su na stadionu! Ova mašina staje baš kao neka prava noćna mora. Znamo kako da probudimo mamu i tatu. Pojačali smo snagu na mašini sna koja će ubrzati ovo mamino i tatino umjetno spavanje. Onda će se probuditi, sići sa skutera, preživjeti i biti ljudi jer smo ih uspavali. Ej, osjećam se baš dobro. Opa, dečki stvarno brzo rastu kad spavaju. Jako rastu izgleda. Hvala nebesima što su mu gaće narasle. Cool. Evo mame i tate. Idu prema onom dizalu. Ako stignu do vrha zgrade, odveće se niz. Ne tako brzo. Gigant Johnny će ih spasiti. Nadam se. Rezultat tekme je 3-3, dok se u centru grada neka gigantska zvijer u gaćama penje po neboderu. Što? Gdje? Gdje? Što se ovdje događa, Johnny? I zašto si takav gigant? I nemaš gaće. Sigurni ste, to je sad najvažnije. Svi smo sigurni sad i volim vas jako puno. Ovo je zračna brigada, imamo dečka zvjerku na nišanu. O, opa, o. O. Opa, otkud sad ovo? Johnny, pazi na one rakete. Pa mali je imao dobar život. To, promašili su, ali ja se više ne držim za zgradu, jel da? Da, i naši su životi bili dobri. Što, gdje, mokro? Duki nije ovca. Cure su cure. Ja sam odjeven. Čini se kao da je neko opako sanjao. I dobro se naspavao. Narasto si 2 centimetra. I puno će brže zaspati u svom krevetu s našim novim izumom. Super mašina za san.
Samo ću brojati ovce prije spavanja. 7, 8, 9, 10. A zašto ja moram nositi ovaj glupi kostim? Nešto što sam sanjao. A sad skači dalje. 11, 12, 13, 14. Stvarno se glupo osjećam. Bog ljeto i bog toplotni val. Biće mali povjetarac ako imate ventilator. Nema bijega od ove vrućine. 35 stupnjeva, nema problema, jer idemo na gradski basen! Na plažu. Evo naš vodeni park u vrtu. Pukla je glavna cijev, nema vode. O, redo, predajemo se. Žao mi je, djeco, moramo ostati ovdje i znojit se ko prasci. Zar nema nekog mjesta u gradu gdje se klinjo, njegov pas i naporne sestre mogu ohladiti? Gradsko jezero, voda koja je hladna, osvježavajuća i vidi, kolom za vješanje. I Porknes čudovište koje će nas pojesti. I turisti. Nadam se da svi uživate u Flinkovoj ekskluzivnoj vožnji i spremite se ugledati poznato Porknes čudovište. Da nisi ni pomislio, Johnny. Niko već godinama nije ušao u jezero Porknes zato što u njemu živi stvor koji jede ljude i pse! Ma daj, Porknes čudovište je samo mit. Sama ideja da je prahistorijski plesiosaurus zarobljen u jezeru je znanstvena nemogućnost. I nemojte zaboraviti kupiti naše Porknes čudovište suvenire za vas i vašu obitelj u Finkovom dućanu Porknes čudovišta suvenirnici. Vidiš, čudovište ima svoju poznatu suvenirnicu. Ako postoji suvenirnica, postoji čudovište. He, točno, tko iz mene, sjajno, idemo kući. Evo šta ćemo. Vas dvije skočite u jezero i ako izađete s žive glave, to je dokaz da nema čudovišta. Bojite se. Rekli ste da je to mit i nemoguće. I van je 37 stupnjeva i umrećemo te vrućine. Sa ovom novom podvodnom kamerom i somernom opremom ćemo dokazati cijelom gradu da Porknes čudovište ne postoji. Daj, samo uđite u vodu. U redu, sigurno je. Vrijeme za skakanje! Ja ne ulazim u to jezero. Znam da si pola ovčar, ali jesi li pola kokoš? Dobro, ostani ovdje i prati me. Idem skakati! Prevario si me. Da, smiri se, nema takve stvari kao što je... Porknes čudovište! Vidiš, nema stvora na radaru, samo ružne alge i gume. Što je to bilo? Sjajan posao, Hal. Ovo će još malo uvjeriti turiste da čudovište postoji i pašće shopping. Hej, Porknes čudovište je mehaničko. I taj Flink lik koristi legendu da zaradi novce. I tako uskraćuje svim klincima da se kupaju i skaču u jezero. Koji plan imaš ovaj put? Jednostavno, pritiskat ću ove šarene gumbiće tako da čudovište izađe na obalu pa će svi vidjeti da je lažno. Flink će pobeći, a mi ćemo se kupati. Samo ne crveni gumb. Nikad se crveni gumb ne pritiše. Crveni gumb loše, zeleni gumb dobar. Lansirna rampa za čudovište, metalne pruge. Znala sam da je sve ovo patka, ali još uvijek moramo naći lažno čudovište, razotkriti ga i dokazati svima da smo genijalke. A čemu služi ovaj plavi gumb? Što se događa?
To se nije smjelo dogoditi! Čudovišće će nas pojesti! Poželite pomoć! Ajmo, ljudi, zar nemamo što s čim bi mogli napasti ili razjeti ili pobjediti tu nemal? Porkneš čudovište, slobodno! Čini mi se da je čudovište nježno izišlo na površinu. Točno, ali to znači da će doći vojska, raznijeti čudovište i onda ćemo se moći kupati. O, što je to? Pojelo nas je čudovište! Nađi polugu za otvaranje usta! Poluga koja otvara usta! Imamo kvar. U redu, pritisni crveni. Ne, evo upravljač koji nije strgan. Ajde na njega, mali, odi i upravljaj. Pa ja vozim ovu stvar! Idemo u rikverc. Vidiš, nisam ti rekao da će doći vojska i uništiti čudovište. Da, ali imamo mali problem. Mi smo u čudovištu! Točno, ne brini, riješit ću ih se. Nema razloga za paniku jer svi možete pratiti ovu čudovišnu dramu za sigurne lokacije. Moje Porknes čudovišne suvenirnice. O da, možete kupiti puno stvari dok ste tamo. Vojska nikad ne bi pucala na suvenirnicu s ljudima. Ispalite rakete! Nema nikakvog razloga za paniku. Nema šanse da nas vojska pronađe u ovoj gustoj šumi. Raščistite gustu šumu! Opet povlačenje! Vojska nikad ne bi pucala na nas u gusto naseljenom području. Pucajte na naseljeno područje! U redu, nikad ne bi pucali na dječja igrališta. Pucajte na ono dječje igralište! Pucajte i dalje! Stvarno žele uništiti ovo čudovište. Brže, vozi, brže! Idemo u jezero. Gdje je to lažno čudovište? Kamo je pošlo? Koga briga? Mi imamo naš dokaz. Novi plan. Čudovište će skočiti sa brane, no prije ćemo mi iskočiti u zadnjem trenu da ne eksplodiramo. Nema više čudovišta i svi se možemo kupati u jezeru. Sjajno! Kako da to učinimo? Nemam pojma! Učini nešto jer ćemo se skršiti, razjet će nas! Ne! Crveni gum! Ovo je zadnji gum! Meta je krenula prema brani, jasno? Pali! Što još možemo izgubiti? Ja volim crvene gumbe. Moje čudovište i suvenirnica su uništene. Ne, nema više čudovišta. To nemari, ove rakete od vojske su pretvorili jezeru mjesto za zabavu. I svi se možemo ići kupati bez straha. Eno stvarove iz Park Bele Lagune, bježno! Da, ali nemojte zaboraviti kupiti stvorovi iz Park Bele Lagune majice.
Zašto svi bježite? Imamo dokaze da čudovište iz jezera ne postoji. Da, eno ih. Opače. Spalite moje najdraže ljetne projektile! Jezero Progvili je baš zabavno. Nastavite paljbu, ljudi! Djeco, vaš otac i ja ćemo iskušati novi pokus roditeljstva. Pošto ste već malo narasli, vrijeme je da se prema vama ponašamo da ste stariji i zreliji. I kako Johnny nije strgao ništa zadnjih 4 sata i cure su sjajno preslagale naše portfolije i dokumente, Odlučili smo kupiti bazen. To je bazen. Ali to je velika kada! to je naš bazen, mili. Ali sa viškom novca smo curama kupili životinjsku plazmu koju su tražile. Sjajno! A ti si, Johnny, dobio Smash karticu 3, video igricu. Što? Ali ove stvari ćete dobiti pod jednim uvjetom. Očekujemo od vas da se ponašate kao odgovorni ljudi. Ne želimo nikakve probleme dok smo mi u bazenu. Bok! Johnny, pa ti rasturaš! Sad sam u zoni. Uništi te kutije, mali, uništi ju nazad za bonus bodove. Opa! Izbjegni diganje vatre! A znam to! Opa, sredi ga, opa! Došli smo do sljedećeg nivoa. Nivo 16. Kartica mora naći svjetleće pojačanje. Eno ga, uzmi to. Da! Što? Na zadnjem si nivou. Samo moraš udariti u noge doktora Močvare i eksplodirat će u močvari. Uspio si! Jedna noga uništena. Platit ćeš mi za to, krtice. Udari ga u ostale 2 noge i sredit ćeš doktora Močvaru i pobjediti igricu. A još imam i sva 3 života! 2 života preostala. Da se brinem? Ne! Jedan život preostalo. Igra završena. Gotovo! Sad ću ja pokazati tom zlom doktoru Močvari! Prema računalu! Pa da nađemo kodove pomoći za igricu. A, igrica je sasvim nova i nijedan štreber još nije postavio kodove pomoći. Prema Labosu! Ej, imam novu igru. Zove se Provalite u sustav moje igrice i otkrite sve kodove pomoći pa da pobjedim u Smash kartici 3. Pa ne, imam već posla na puno zahtjevnijem programu. Jesu li to hiperbioničke šuze? Ne. Ovaj giroskopski remen? Daj, odi, Johnny. Je li možda ovaj neuništivi prsluk prekriven dijamantima, koji je totalno ženski? Ako baš moraš znati, to je mokro suhi pretvarač stvari. Pretvara softver programe u prave žive stvari. A? A kako ne želimo da program bude izvan kontrole, pa da mama i tata polude, jer moramo biti odraslije, dizajnirale smo digitalnog puža i konverter će ga stvoriti. Konvertiram. Konvertiram digitalnog puža. Da, prešli smo mokro-suhi kontinuum. Oh, idemo vidjeti da li se puž ponaša u divljini kao pravi puž. A vi, momci, van! I budite s našim novim Anti-Johnny i Duki sigurnosnim sustavom. U redu. Spojit ćemo igračku konzolu na super hakersko računalo, pritisnuti haker gumb i tada imamo kodove pomoći. Ali najvažnije je da ne dodirnemo pod. Konvertiram. A ovo nije zvuk za hakiranje, to je zvuk konvertiranja. Smash kartica je oživjela! Cool! To! Jedva čekam da institut vidi prvo suho na mokro generiranog puža na svijetu. To! Šta ćeš? Dobro došao, sad si u stvarnosti, a ne u video igrici. I među ljudima si. I nemoj ništa uništiti ili dodirnuti pod. Ozbiljno bi se moglo ozlijediti. Nisam baš siguran da razumije hrvatski.
Johnny! Znao sam da se vama djeci ne može vjerovati. Sad ćemo izaći iz bazena, uzeti vam plazmu i Johnny-evu igricu. Probajte ovaj super mjehurići program. Još 5 minuta. Samo sam želio kodove pomoći! Koristio si konverter tvari i oživio si lika iz svoje video igrice! Stvarno smo genijalke. Alo! Ne znamo kako da ga zaustavimo! Mamin porculan, što to radim? Traži bodove i dodatne živote i nova oružja. Izgleda da je upravo našao jednu. Vatreni toster! Dosta, idete u kaznu. Oprostite za ovu buku. Samo smo vam htjeli spraviti neke koktel kavice. Evo malo muzike i piškota. 5 minutica. I to će ga zaustaviti? Naravno! Uključite konverter tvari! Gdje je krtica? Nećeš me pobijediti, krtice, nikada! Upalilo je! Krtica! No, uspjeli smo! Krtica se vratila u svoj digitalni svijet igrica. Dobro, kako da se sad riješimo ovog močvarnog stvora? O tome nisam razmišljao. Došlo je vrijeme da osvojim i uništim ovaj nivo. Oprostite, na koje sam nivou? Nivo Pork Bellija? Nivo Pork Belly. Ovo nisam nikako očekivao. Što se to događa? Sigurno nešto skrivate. Bolje da je kuća čista. Vrijeme za film i kokice. Ne, moram van, koža mi se naborala. Ninja osjećaju majmunska posla. Pa to je Speedmac Cool DVD! Ljudi ovog neobičnog nivoa, naklonite se doktoru Močvari! Igra je gotova! Vojsko, koja je to riječ koju tražim, počinje sa povlačenjem. Ja ću biti vladar i nitko me neće zaustaviti! Koji napran lik? U redu, imam plan. Suzi i Mary su genijalke i znaće što trebamo učiniti. Dobro, kako se pobjeđuje igrica? Moraš skočiti, preskočiti, okrenuti se i rasturiti i uništiti točke pritiska na njegovim pipak nogama. Kako bi mu se te noge odguzile i glava će pasti na zemlju. Eksplodirat će i pobjedili smo. Samo to? Nije tako lako jer imaš samo 3 života u igrici. Da, ali ovaj put ćeš imati 4. Pitam se kako bi mi život izgledao da me posvojila neka dobra amiška obitelj. Idemo zaustaviti ovog močvarca. Predajemo ti apsolutnu vlast i od sada će naš grad biti zvan kao Doktor Močvara grad. Ne tako brzo, močvarko! Vrijeme da se vratiš u svoj digitalni svijet igrice. Idemo! Gle, ona luda skakajuća djeca će pobijediti onog močvarka! Giro Remen, idi! Jedna noga dolje! Imamo još 2. A sada ćete osjetiti moje močvarne bombe! Skakat će Denke, idi! Nemoguće! Nećete pobijediti! Da! Pobjedili smo igricu! A bilo je i zabavno. I pošto ste pobjedili tu zlu stvar, za koju nitko ne zna odakle je došla, Ja stvarno nemam pojma. predajem vam
svima ključ grada Port Belija! I gdje god bili, siguran sam da su vaši roditelji jako ponosni na vas. Mama i tata! Jedva da govorimo. Ništa ne vidimo. Odite gore i pustite vaša tijela da prirodno proizvedu ulje koji će vratiti kožu u normalu. A mi ćemo malo ostati ovdje i počistiti kuću. Vi ste tako dobra djeca. Trebali bismo vam češće vjerovati. Trebali biste! Želim zamijeniti za novi Smash karticu 3 video igricu. Juhu! Da! 3 kune, ali Smash kartica košta 40. Da, tako je. Ali možemo se dogovoriti. Sve tvoje igrice za diski, plesti podi, za novi pleši lavino. Cure obožavaju jer je šareno, zabavno i igra ima elemente aerobik vježbi. Probaj ga sad. Da, klinci trebaju puno vježbati. Možda bi ti mogao vježbati. Želiš reći da sam debel? To nije kako misliš. Ja naime imam problema sa štitnjačom. Imaš problema i s težinom? To je bilo malo zlobno, Johnny, i bolje se pazi jer će te karma stići kad-tad. Ko je karma? Karma? Znaš, čini dobro i dobro će ti se vratiti. Učini nešto zlo i zlo će ti se i dogoditi. To je apsurdno! Želite li donirati 3 kune za utočište za mačke? Za mačke? Mrzim mačke! Bok! O! Karma. Dajte mi 37 kuna da mogu kupiti Smash karticu 3. Zauzete smo i nemamo novaca. Ali možeš se umjesto toga voziti Nitromatic kurir sistemom. Dostavlja osobne poruke kao nikada neću izaći s tobom. Posudi mi 37 kuna. Ne! Krapcu, ovo je za tebe. Nikad neće izaći sa mnom, ha? Kad tek Suzi vidi moje novo snažno tijelo nakon što pojede moj novi izum. Statična mišićna rola. Dam ti 40 kuna ako isprobaš rolicu. Nemoj to učiniti, Johnny. Upalilo je! Gle, ha? Gledaj, ja sam stvarno super. A sad ja i moje novo nabildano tijelo idemo oboriti Suzi test njenih nogu. A ja idem po Smash karticu 3. Da, velika stvar. Bak! Volim novce. Što je, mali? Je li sve dobro? Da, moglo bi se reći. Oprostite, veliki čovječe. Želite li donirati novce za utočište? Ne, trebamo ovaj novac za video igricu, a ne smrdljive mačke. Ovo je prava karma. Mali problem. Bio je mali kvar u mišićnim rolicama, pa se to pretvorilo u pojačavanje štitnjače u tijelu. Želiš mi reći da imam problema sa štitnjačom? Aha, vidiš, ismijao se ono prodavača koji imao isti problem i sad ga ti imaš. To je problem, loša karma. Ne, problem je to da ja izgledam kao on! Vidiš, moji tehničari su koristili moj DNK za metabolične pokuse, tako kad se tvoj metabolizam vratio u normalu, vratio se kao moj. Ali ja ne želim biti kao ti! Samo želim kupiti video igricu i biti ja! Mislim da izgledaš brodo. To ti je moj sleng, znaš sleng, kužiš? Ne mogu zavezati tenisice! Sad vidiš kako je meni. Radit ćemo na tvom problemu, ali to će sigurno potrajati. Tehničari su pojeli isto rolice. Vratit ćemo te u normalu za 1 do 2 sata najviše. Mora biti nešto što je brže od vas! Hormonal rasta majmuna! Prodajmo! Johnny, ostavi znanost meni.
ali mislim da te mogu stanjiti na kratko. Steznik tvoje mame! A, njoj pomaže, ona je golema. Ovo je definitivno karma. Oh! Pogledajte testa! Belte je, to znači debel, to je moj sleng. Opa, vidi tko se malo nafutrao. Karma s velikim K. Ima mali problemčić. U stvari, mislim da je velik problem. Naglašavam velik. Moraš činiti nešto nesebično i lijepo, onda će karma promijeniti lošu karmu u dobru karmu. Karma? Ha! Kozmos postoji zbog nasumičnog cijepanja atoma i mističnih veza između dobrog i lošeg. Želite li donirati 3 kune za utočište za mačkice? To bi bilo jedno dobro djelo. Ne! To ti je karma. Dokazat ću ti da je karma samo puno yin-yanga s malim pokusom na kojem radimo. Je li to hormon narasla majmuna? Ne, to je pop zvijezda. Suzi i ja smo se poigravali sa tehnopopom. Već nam dobro ide, ali trebamo vođu benda. O, zato ste obučene kao luđakinje. Uzet ćemo bridog Johnnya i stvorit ćemo zvijezdu od njega i imat će divan život unatoč tome što je grub, bezosjećajan, nemaran, neodgojen, smrdi. U redu, shvatio sam, samo želim smeškrticu 3. Prati moju Karma je Sarma teoriju i naš put k slavi i moći ćeš si kupiti 1.000.000 smeš krtica 3. Ja sam Johnny! Bio sam brčav, sad sam aljkav, imam veliku kuzu, sve cure, pustite suzu! Ja sam Johnny! Vidiš, Johnny je poznati debel i totalno uživa u svemu. Paket za brok do Johnny-a. Upalilo je! Imam ju! Igrat ću smeškrticu 3! Ha? Gdje je sad Karma? Evo ga, Johnny. Evo ti loša karma. U boli sam. Brido, Johnny, to je slang. Znam ti ja, to znaš, he? Ja sam veliki agent i ti ćeš biti bogat, mali bogat. Slušaj me, idemo do kraja, mali. A što je s nama? Ne, sviđate mi se, opuštene ste, ali sviđa mi se dlakavi gitarist. Ali želim igrati Ma, ajde, superstar, počinjemo našu veliku dućan turneju. Imamo 13 nastupa za danas. Ja sam Johnny! Ja sam Johnny! Ja sam... Johnny, taj slang svi to kuže već. Ovo ti je vreća novaca još video igrica. Želim da se opustiš i uživaš. Nova turneja počinje sutra. Ismijao si na futranog lika i bio je tužan, a sad si ti na futran i tužan. Karma radi svaki put. Predajem se! Vjerujem ti! Moram nešto učiniti! Želim učiniti nešto dobro! Pomozi mi, Karma! Daj da ispravim sve loše! Želite li donirati 3 kune za gradsku bolnicu za mačke? Da! Evo, žao mi je što sam bio bahat prije i mačke su cool i sad su bogate! Popravi me sad, Karma! Lažove! Učinio sam nešto dobro i ništa za uzvrat! Ništa! Ma dobit ćeš ovu iklu, haha! Au! 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 Au!
Pa tko bi rekao, ipak je hormon rasta majmuna bilo to. Više nisi brido i gotov si u ovom gradu. Gotov! Fino! Ostao sam bez zvijezde koji ima taj brido stil i koji želi živjeti taj ludi život i žene koje ga obožavaju. Znaš, ja znam biti vrlo funky. Ja sam bling bling, ja sam bling bling. To je očter, tu piše ring ring. Imam stila, lomim azbest, repat ću dok ne osvojim Suzi test. Nikad neće izaći sa mnom.